Nastavljamo razgovor sa proterom Jovanom Plamecom. Jovane, moram vas pitati, kako je utjecalo sve ovo na vas, ovaj dio priče koju smo imali sa Dželetovićem? Pa, hvala na šlagvortu, znate, na uvodu u ovo što ću ja da pričam. Znate, zaista ste podigli vas dvojicu u razgovoru, temperaturu, taj emotivni naboj, taj osjećaj u odnosu prema zločinu. Znate. Sad taj osjećaj koji je u nama sada nakon Veselinove priče o ubijanju ljudi na Kosovu, o tom otimanju čovjeka sa njive i onda ga vode tamo gdje mu živom vade srce. Zaista strašna je priča. Sad ću ja tu takvu priču da prenesem na jedan drugi period čovjekovog života. A to je onaj prenatalni period. Onaj prije njegovog rođenja. Znači, od začeća do rođenja. Eto, vidjeli ste koliko kod nas izazove emocije i gnušanja prema zločinima, pa i ono što se događalo ne samo sad na Kosovu, nego sad ovih dana vidimo šta se događa u pojasu Gaze, koliko je tamo djece samo pobijeno i drugih ljudi. Pa sjetimo se, i pominjali smo malo prije film Daro Jasenovca koji o tome svjedoči, samo Jasenovca i drugih stratišta srpskog naroda, pa tog logora Jastrebarskog, gdje su bila srpska djeca zatočena. Sjetimo se onih užasnih načina ubijanja ljudi, onim srbosjekom, specijalno napravljenim noževima za tu priliku, pa onda onih gasnih komora što su sprovodili u Auschwitzu i na drugim mjestima. Znate. Sve su to užasni, strašni zločini koji se mi itekako gnušamo i prema kojima imamo osjećaj. Znate. Ali u isto vrijeme, paralelno sa tim osjećajem, mi uopšte nemamo osjećaj prema zločinu ubijanja ljudi koji nisu rođeni. Onaj najupečatljiviji i nama vidljivi način ubijanja ljudi koji nisu rođeni, to je takozvani abortus. To je dijete koje već ima čovjek, koji ima već ima neki svoj period života. Znate. Od začeća, da je to 6 nedelja, 10, 12, do 12 nedelja ga je sasvim legitimno ubiti samo na potpis, na zahtjev majke, na potpis majke, a vrlo često i poslije tog perioda tu su razni uzroci koji mogu biti povod za legalno ubijanje čovjeka u tako ranoj fazi njegovog života. I to opet prolazi mimo nas, bez našeg osjećaja. Ne samo osjećaja krivice, nego uopšte bez osjećaja da to jeste zločin. A to je daleko veći, daleko ne samo masovniji zločin, znate, nego što je sve ovo što mi pričamo, nego Jasenovac i svi Jasenovci i sva stradanja u ljudskom rodu od istorije, svijeta i vijeka, od nastanka pa do dana današnjega. Sve vremenske, sve ove elementarne nepogode, sve saobraćajne nesreće, sve boleštine koje su desile ljudi u raznim periodima, kuga i ne znam šta sve, znate. Ovo je brojniji način ubijanja ljudi u toj prenatalnoj fazi njegovog života. Abortus je samo jedan način tog ubijanja. Ja ću sad samo o njemu nešto reći, a poslije ću o drugim načinima ubijanja ljudi. Dakle, dok se mi gnušamo te scene koju zamišljamo dok čitamo roman Srpsko srce Johanovo, kako čovjeku, mladom čovjeku, otvaraju grudi živom čovjeku i vade srce iz njega, mi uopšte ko da to ne postoji, kada to nije. I ne pomišljamo i nemamo nikakav odnos prema ubijanju sa to specijalno napravljenim kliještima čovjeka koji još nije rođen. Prvo mu zdrobe glavu, da mogu da ga izvuku iz materice, pa onda mu sjeku dio tijela po dio tijela, znate, i tako ga izvlače. Znate. Tako obavljaju abortus. Ima i drugi način ubijanja nerođenih ljudi. To je, recimo, koriste sredstva, hemikalije koje ubrizgaju u matericu i bukvalno speku, sprže to malog čovjeka, znate, tako ga ubiju. Znate. I taj čovjek je, koliko je to veći zločin nego ovaj. Ovaj čovjek neka se i ima šansu da pobjegne, da imamo i svjedočenja
o tim zločinima ljudi koji su pobjegli sa stratišta, sa Strijana, sa ne znam odakle, iznad jame, ili su preživjeli u jami, nisu bili dovoljno zaklani. Znate. A ovdje nemamo ni jedno svjedočenje. Ne možemo da imamo svjedočenje čovjeka kojeg ubijaju u majčinoj utrobi, u materici, rekao sam na koje načine, i ona ne može pobjegnuti nigdje. A imamo, i također imamo filmove koje vidimo pa se zgrozimo, a to opet zaboravimo, prođe. Kako tako mali čovjek, tako malo dijete pokušava da izbjegne taj instrument, to sredstvo kojim ga ubijaju u majčine, pa bježi u to tako skučenom prostoru. Znate, u onom vodenjaku on bježi i imamo i film koji se zove Nijemi krik. On je prvi otvorio oči mnogim ljudima da vide što se događa u tom činu abortusa, kako dijete čovječe koje hvataju tim klještima počinje otvara usta. Očito vrišti, znate, mi ne možemo da ga čujemo pošto unutra u utrobi majčinoj. I zato je taj film nazvan Nijemi krik. Znači jedan strašan, užasan zločin, znate, koji je društveno, nažalost društveno potpuno opravdan. Znate. Ima tu bezbroj razloga koji su izmišljeni, koji su uspostavljeni da bi čovjek mogao u toj fazi svog života da bude ubijen. Ne samo tako što su takvi zakoni donijeti. Znate. Takvi su zakoni, pa vidjeli smo i ovim slučajima da sve zavisi čiji je interes da se donese kakav propis, kakav zakon. Znate. Prema tome, tako su bili ti koje sam malo prije pomenuo, Nirnberški zakoni koji su o Njemačkoj, o zaštiti njemačke krvi i njemačke države, na kojima je utemeljen holokaust. Takvi su i mnogi drugi zakoni, mnogi drugi propisi. Bilo je legitimno biti čovjeka u raznim periodima istorije, legitimno zato što su ljudi čiji je to interes bio da se to sprovodi, oni su bili ti koji su takve zakone uspostavljali. Tako i danas imamo zakon, rekao sam malo prije, do 12. sedmice kod nas, negdje to prije, negdje malo kasnije, je dopušteno legitimno je to ubiti čovjeka, a i kasnije, recimo, ako recimo ljekar ustanovi, a to ustanovljavanje vrlo često ne bude tačno, znate, da je fetus, da je taj mali čovjek, da je od nečega bolestan. Ima neko oboljenje i onda da ne bi se rodio bolestan čovjek, onda ga ubiju. Ubiju ga za svaki slučaj jer se može roditi bolestan. A vidimo sa druge strane, kad imamo bolesno dijete u kući, koliko njegovi roditelji, koliko ukućani, koliko čitava sredina i čitava društvena zajednica se angažuje oko njega. Mi imamo danas i tu kategoriju ljudi sa posebnim potrebama koja je označena kao osjetljiva kategorija ljudi. Znači, sva se zajednica brine o tim takvim ljudima. Možda najupečatljiviji primjer kod Downovog sindroma. Postoji danas testovi kojima se u ranoj fazi trudnoće ustanovljava da li je dijete ima Downov sindrom ili nema Downov sindrom. I postoje, imao sam prilike da se susrećem sa ljudima koji trguju tim testovima. To zločin ništa nije manje nego ova trgovina organima. Samo što je to, kažem, prevedeno na tu fazu čovjekovog života kad mi čovjeka ne vidimo, kad nemamo prema njemu emotivni osjećaj. Kada bukvalno nema osjećaj da je on čovjek, da je on živ, da je on ljudsko biće. I ako ustanove, ako na taj tekst pokaže da dijete ima Downov sindrom, odmah kažu majci, nažalost majka vrlo često to prihvata jer misli da je to tako, to je tako društveno prihvaćeno, misli da je to normalno, da tako treba da se uradi. A razlog je taj da će majka da pati ako je se rodi takvo dijete sa Downovim sindromom. A kad neko dijete promakne ili ne bude urađen test, ne prihvati majka da se radi test, ili na taj način ne bude, znači ima Downov sindrom, ali se ne ustanovi testom da ima Downov sindrom, znate, pa se rodi takvo dijete, onda, rekao sam malo prije, čitava društvena zajednica se kod njega angažuje, ima poseban tretman i porodice i vole to dijete više nego onu djecu koja su zdrava. Znači, vidite koje je to licemjerje nas rođenih. Znači, samo to od par mjeseci je razlika u životu čovjeka. Kakav je odnos kad se rodi, a kakav je odnos dok još nije rođen. Bezbroj drugih razloga koji mogu biti povod za, recimo,
ako je u pitanju incest, ako je u pitanju silovanje. Znate. Sve su to neki razlozi, kao to navedeno u pravnom sistemu kao neki razlozi da može biti i kasnije, u nekoj kasnijoj fazi prenatalnog čovjekovog života, da može čovjek biti ubijen. Kod nas u crkvi ima isto neke svoje odnose, svoje stavove. Prema naravno mnogim bioetičkim pitanjima nažalost nema, još uvijek nema, ali prema ovome ima stav, zvanični stav da je dopušteno uraditi abortus ako je u pitanju majčin život. Obrazloženje je da majka ako ostane živa, ona će da može još da rađa djece. Ako umre neće moći da rađa više djece. Sada, zamislimo situaciju, a nije teško zamisliti. Majka koja drži u naručju dijete koje ima 2 godine, 3 godine, pa ono istrči, hoće da podleti pod auto ili upadne u neku bujicu. Koja to majka neće skočiti da pokuša da spasi to dijete da ne ode pod auto i da ga izvadi iz te nabujale vode. Svaka će da svoj život da riskira, da ga položi, da bi to dijete izvukla, da bi ga spasila, da spasi njegov život. Ili recimo, majka, mislimo o majci koja će da rađa, a ne mislimo o tome recimo da taj čovjek koji će biti rođen, može biti žensko, može biti muško, sad neće, ako je žensko, i to dijete, taj čovjek da rađa poslije druge. A osim toga, koliko puta to ne bude tako? Koliko to puta ne bude, koliko puta se dogodi da neće to što ubiju dijete u majčinoj utrobi neće spasiti njen život. I događa se drugo. Događa se da dijete, majka, koja ima toliko ljubavi prema tom djetetu, prema tom malom čovjeku u sebi, neće da ga ubije. Neće, pa neka ona ode. Neka odu zajedno ako je tako treba da bude. Pa nema suđenosti. I onda, znači, i dijete pomogne majci, dijete majku ozdravi. Majka preživi zahvaljujući tom djetetu i toj ljubavi prema tom djetetu. A ono što je interesantno, ja se sjećam jednog dokumentarnog filma, čini mi se u Crnoj Gori, o čedomorstvu, govorimo o tome, gdje su majke ili roditelji zajedno odlazili često i, kažu, u Beograd, da utvrde da li je dijete muško ili žensko, pa ako je žensko, onda se odradi taj abortus u tim kasnim fazama. Da, nažalost i to je. Ali mene isto tako, nažalost što se to događa, ali mene isto tako, nažalost, zašto se mi gnušamo prema tom ubijanju ljudi, a ne gnušamo se uopšte prema ubijanju ljudi koji nisu rođeni. Znate, zašto samo tu devijaciju izdvojili kao nešto što nije u redu, a u biti čovjeka koji nije rođen iz svih ovih razloga koje sam rekao malo prije, to je potpuno u redu i to je zakonom dopušteno. Znači, morbidno je i jedno i drugo. Morbidno je uopšte ubiti čovjeka. Znate. A naravno, i to, znate, to sad koriste i ideološki koriste, znate, uglavnom feminiskinje, gdje kažu da je to jedan posebni odnos u Crnoj Gori, u toj tradicionalnoj Crnoj Gori prema ženama, znate. A i one same, znači, gnušaju se takvog ubijanja ženske djece, a ne gnušaju se uopšte, ne samo to, nego se zalažu za pravo žene da ubije čovjeka, svoje dijete koje još nije rođeno, zato što da bi to moglo biti legalno, oni su uspostavili jedan potpuno lažnu premisu da je dijete u majčinoj utrobi u stvari dio njenog tijela. To kao neki organ njene, kao njeno tijelo, što je potpuno besmisleno. Znate. Čovjek je čovjek kao samostalno biće, kao stvorenje, kao slobodno biće, još od samog začeća. Znači, on je poseban čovjek, neponovljiv. Nikada takav čovjek više neće biti i nikada nije bio. Nema dva ista čovjeka, znate. I nema veze, on je samo kod majke sa jednim ogromnim, silnim poverenjem i poverenjem promisla Božjega, znate. Da tu dijete koje je tako malo, znate, da tu uzraste do tog perioda svog života kada može samostalno, odvojeno od majke, da može da nastavi svoj život. I to poverenje koje je majci povjereno, koje je majci dato, ono tako često biva izigrano ne samo od majke, znate,
Događa se da i majka na to ne pristaje, da neće, nego bude na to prinuđena. Znate. Ili se događa, recimo, da je onoga čije je to muškarca, onoga čije je to dijete, to ga baš briga, znate. A da se malo potrudio, on bi odvratio svoju ženu, da to ne uradi. Znači, kako je krivica žene, tako je krivica i muškarca. Znate. Tu ja nikad ne pravim razliku. Za ubijanje nerođenih ljudi su krivi i muškarci i žene. A vi ste nedavno otvorili i YouTube kanal na ovu priču. Pa, ne samo na ovu priču, nego mislim, ovo je priča koja je doskora bila potpuno, mislim, sada je ona. Ja ne vidim niko da drugi govori o ovoj temi. Znate. Ali je bila proskribovana, bilo nemoguće. Ja sam pisao o tome više puta i nažalost, kako je taj zločin društveno prihvaćen, opšte prihvaćen, znate, to pokazuje i ono kad postavim takav tekst ili neki takav prilog na moje društvene mreže i onda vidim da to ljudi samo ignorišu, znate. Jednostavno, ima nešto neki mali broj njih lajkova, znate, tako neki sviđanja, a kad postavim nešto drugo, neku fotografiju i tako nešto, tu je samo pljušte i padaju ko grad, ti lajkovi, znate. To je samo pokazuje koliko smo mi u stvari to prihvatili kao nešto što je potpuno u redu. I sada gledamo prema tome iz nekog svog interesa, svoje perspektive, znate, sebične, znači, koja je potpuno očišćena, u kojoj nema nimalo ni trunke ljubavi, znate. Nema ljubavi. Pa i sama... Kažu da je dijete proizvod ljubavi. Pa treba da bude. I čovjek, pa i kada nije proizvod, kada je to silovanje, kada je nešto, on je čovjek, znate. Možemo mi njega da ubijemo, znate, ali moramo da znamo da smo ubili čovjeka. Znači, moramo da znamo da smo ubili čovjeka. Znači, u bilo kojem trenutku od začeća njegovog života, u prenatalnom periodu i kasnije, znate, ako ljudskom intervencijom oduzimamo čovjeku život, to jeste ubijstvo. Možemo mi da koristimo razne eufemizme, znate, kao što ih i koristimo, znate, ali to je uvijek ubijstvo. Znate. Znači, moramo da koristimo prave riječi. Ako budemo prave riječi koristili, onda ćemo se i na pravi način se odnosimo prema tom silnom zločinu. A recite mi, kada ste se vi zainteresovani za ovu priču koju sam pričao? Pa ja sam još, imao neki 30 godina, 30 kad je doktor Stojan Adašević, koji je ljekar koji je za sebe govorio stalno da ubio jedan grad kao Smederevo, on je po nekom njegovom proračunu preko 30-35 hiljada abortusa uradio. Ubio je toliko ljudi. I kada je vidio, tada su dobili, njihova doktrina medicinska je bila ta da to nije čovjek, znate, i on je to tako i radio. Radio je kao bilo koju drugu operaciju i čak i oni u medicini smatraju operaciju lakom operacijom. To ne treba nikakvi uslovi. Zato ih tako i rade. Znate, dovoljna je jedna sobica, jedan krevet, znate, i to taj središnji instrument ili neka hemikalija i to se uradi. Znate. To oni doživljavaju, nažalost, ti koji to rade kao najlakšu, naslađu paru. Znate. Tako da on kada je vidio na ultrazvuku da to jeste čovjek, znate, i što se događa, kada je vidio taj film Nimi krik, znate, on je prestao to da radi. I ne samo što je prestao, nego sam zaista pokajao. A nije se pokajao tako što je rekao kajem se. Znate. Ovo što sam uradio, kajem se, neću više to da radim, kajem se. Znate. Nego je istinski se pokajao, a to znači on je prestao to da radi i nastavio svoj život tako što je on čitav svoj preostali život posvetio borbi protiv abortusa. Ukazivanju ljudi na to šta u stvari jeste abortus. Tako sam ja njega, jer sam zaboravio kako davno je bilo, kako sam ja njega upoznao, kako sam čuo za njega, a sam ga ja doveo u Crnu Goru. Tada još nisam bio u sveštenom činu, nisam bio u mantiji još, to nije bilo. Doveo sam ga i onda smo po Crnoj Gori. Kad ste bili novinar? Molim? Kad ste bili novinar? Pa ja sam i sad novinar. Pa dobro, uvijek, slažem se, nisam to mislio, nego kad ste zvanično ili... Pa bio sam samo novinar, tada nisam bio sveštenik. I ja sam doveo ga i mi smo imali po Crnoj Gori razna, više mjeseca smo održavali predavanja i doktor Adašević je govorio samo o abortusu. Ja sam tek kasnije, kada me on povezao sa jednim drugim čovjekom, koji je također ljekar, Hrvat, tada je živio u Zagrebu, poslije je preselio, prešao u svoje selo kod Slavonske Požege, odakle on inače bio, koji je bio hirurg. I sve je to batalio, odrekao se svoje karijere i posvetio se potpuno borbi za pravo na život ljudi koji nisu još rođeni. I on me, doktor Adašević me sa tim čovjekom povezao, taj se čovjek zvao Anton Lisic. I on je pokojni, nažalost. I ja sam od toga Lisica, sve ovo što ja sad govorim, ja sam to od njega naučio, od tog ljekara. Nas smo dvojica
ili išli po Republici Srpskoj, po Srbiji, po Crnoj Gori više puta. Mitropolit je njegovu misiju itekako dobro razumio, shvatio, tako da je on dolazio, čak je govorio ovo što ja sada govorim, on je govorio nama sveštenicima na bratskom sastanku, bili smo u Budvi, u manastiru Podmajine, kad je on dolazio tu bio, došao i otišao, znate. Došao je samo da ja mislim da, bio badnji dan, njegov badnji dan bio, on je rimokatolik, i došao je na svoj badnji dan, došao i otišao odmah da bi bio uveče kući sa porodicom. I on je, da smo dvojica čak, evo sad jedan ljekar se toga sjetio, koji sam sreo sad prije neki dan, gore u Pančevu, sjetio se tog događaja. Nas smo dvojica, ovo sad o čemu govorim, on mnogo više nego ja, tada ja nisam znao ovoliko koliko sad znam. Nisam još bio naučio sve ovo što sam naučio njega. Držali smo u Narodnom frontu, to je najveća ginekološka akušerska klinika u regionu ovdje. Mi smo tim ljekarima, da, tim ljekarima mi ovo pričali, tim kojima to rade. To smo, znači to je bilo izuzetno značajan, izuzetno veliki podvig njegov, znate, a nije htio da ide tamo bez mene. Zvao me, ja sam došao, iz Bara sam otišao gore i mi smo zajedno bili tamo. I ne znam gdje smo sve, mi smo, kažem, na mnoga mjesta smo držali smo na raznim mjestima. On sam je držao predavanja, govorio o ovome po Rusiji, mnogo, naučio ruski zbog toga. Znate. Da. Po Americi, po Njemačkoj, mnogo je uradio u svojoj Hrvatskoj. Mnogo je tu promijenio. Čak i taj priziv savjesti koji danas imamo kao instituciju uveden u Hrvatskoj, znate. Mislim da je koji mnogi ljekari koriste, mislim da je velikim dijelom to njegova zasluga, njegova zaostavština u stvari. Znate. Ali ja sam njega naučio druge stvari. Znači, ne samo da je abortus ubistvo. Abortus je samo jedan od tih načina. Znate. Čak i više ljudi biva ubijeno na drugim načinima, a to je takozvanim sredstvima za kontracepciju i vantelesnom oplodnjom. I govoriti samo o abortusu, a ne pominjati ove druge načine ubijanja. Mi u stvari pospješujemo ove druge načine ubijanja ljudi. Znate. Da ne bi žena došla u poziciju da sad već mnoge posebno žene koji su u crkvi razumiju da abortus jeste ubistvo. Da ne bi došla u poziciju da uradi abortus, odnosno da ubije svoje dijete, ona pribjegava takozvanim sredstvima za kontracepciju. Zašto govorim takozvanim? Zato što ona nisu kontraceptivne uglavnom, nego su abortivne. Ta sredstva ne sprečavaju začeće. Ne sprečavaju da dođe do oplodnje muške i ženske ćelije, poljne ćelije. Nego sprečavaju da ta ćelija bude usađena u matericu. Dakle, sprečavaju ne začeće, nego sprečavaju trudnoću. Sprečava da žena bude trudna. Jer čovjek se začinje u jajovodu. Poslije par dana se spušta u matericu, tu se lipi za zid, tu nastavi da se hrani. I dijete, bukvalno, tako malo dijete, umire od gladi, ne prima hranu, ne može da prima hranu, ne može da se razvija i tako umire. I to biva u tih prvih 15 dana, znači to biva u ranoj njegovoj fazi života, prije izostanka prve menstruacije ženine, kad izostane menstruacija i posumnja da je trudna, a ovo se događa i prije, tako da žena nema pojma da je bila trudna. Mnogo puta, ako koristi ta sredstva za kontracepciju, a to su pilule, spirale, dijafragme, razna druga sredstva, onda ako to koristi i živi seksualnim životom, znate, onda će mnogo puta da ostane trudna, a neće znati da je bila trudna. A to su sve isto također njena djeca. I kada mi dođu žene na ispovijed, znate, a to biva obično vrlo često u Ostrogu, jer tamo se svi sabiraju, znate, svi nema iz našeg roda koji nije došao u Ostrog. I mnogo od njih susretnem i uvijek pitam na ispovijesti, a pitam i muškarce također, da li se to događalo njihovim ženama ili njihovim djevojkama. Znate. Da li su koriste sredstva za kontracepciju. Prvo pitanje za abortus, pa onda za kontracepciju. Znate. Mnoge jesu. Znate. I kad čuju one, prvi put čuju da su stvari ta sredstva abortivna, da oni imaju još djece. I sad je ono što je meni sad najvažnije u tome. Znate. I što nažalost, to ne govorimo glasom cijele crkve. Znate. Ne govorimo tako. Govorimo ko vapijući u pustinji. Znate. Da čovjek shvati da je taj mali čovjek, ono što je on nekada bio, ja sam bio u toj fazi svog života, ti si bio u toj fazi svog života, svi smo bili u toj fazi svog života i mi smo prošli sve te sile i haribde, ta iskušenja. Znate, naša majka nije abortirala, nije nas ubila sredstvima za kontracepciju. Znate, i mi smo prošli sve to, izašli smo u ovaj život i nastavili smo dalje da živimo. Koliko nije njih to prošlo, nego je postradalo još u toj prvoj fazi svoga života. Znate.
mnogo više nego što je rođeno. I da shvati i čovjek i muškarac, otac, da shvati da su to njihova djeca, da su to njihova porodica. Porodica nije samo zajednica ljudi, ovi koji što mi s njima oči u oči, što imamo s njima interakciju, što imamo s njima komunikaciju, što mi možemo njih da nahranimo, što možemo da ih školujemo, što možemo naši očevi, majke, znate, nije to samo porodica. Crkva je, tako stalno govorimo i to nažalost već počinjemo da koristimo i kao floskulu. Crkva je zajednica i ovoga i onoga svijeta. Jeste, crkvu čine i oni koji su kršteni u ovome svijetu i oni koji su kršteni otišli životom iz ovoga svijeta, koji su dušom se odvojili od tijela i preselili u vječni život. Sve je to crkva. Isto tako, porodica koju mi nazivamo malom crkvom, domaćom crkvom, također je zajednica ovoga i onoga života. Znači, to je zajednica i ljudi koji su sada našoj porodici ovdje sa nama, tu obitavamo u istom stanu ili su negdje na školovanju i ne znam gdje, i onih ljudi koji su umrli, koji nisu sa nama više. To su naši džedovi, naše babe i to su sva ta djeca koju smo mi poubijali. I zato smo dužni i zato stalno to ponavljam i stalno govorim ljudima koji dođu tako i s kojima sam u prilici da pričam o tome, da ne smiju da prekinu vezu, kontakt sa tim dijelom svoje porodice. Da li ste, ili da li to o ovom o čemu sad govorimo, da li ste držali predavanje? Šta? Jeste li imali neka predavanje? Imao sam, ali to je zadnje, evo sad na TV Prva, to je prije neki mjesec i nešto su me pozvali, dvoje mladi ljudi i ja sam im vječno zahvalan, znate, zbog toga. Tu sam gledao priču, da. Pa tako, znate, oni su me pozvali, ja nisam bio nikog prilici da govorim, recimo, na nekoj nacionalnoj frekvenciji, na tako mediju koji je dostupan većem broju ljudi, znate. Ja sam pisao o tome, govorio sam tako na nekim manjim skupovima i tako. Sve to nekako prolazilo dosta neprimjećeno. Međutim, sad se nekako priča otvorila. Otvorila se priča, tako da sam odmah poslije toga bio sam gost na radiju Svetigora, onda sam, poslije toga su me zvali u Danograd i tamo sam kod njih održao također na ovu temu predavanje. Onda sam išao u Privinu glavu sad, nedavno, Privinu glavu. Manastir, to je na samom zapadu Fruške gore i tu je bilo, oko 200 ljudi je bilo na predavanju. A to je malo selo, 5 od njih ima samo koji su iz tog sela koji dolaze u crkvu. To što ljudi sa strane. I evo sada, ovo kod vas, kod tebe, mog starog druga, i hvala ti bezmjerno što si mi dao priliku da mogu ovo da kažem i nadam se da će ljudi početi malo o tome da razmišljaju, da će početi da bude u sebi odnos prema čovjeku koji nije rođen isti onaj kao onome koji je rođen. Kome nismo dali šansu. Zato stalno pokušavam u ovim mojim nastupima, mojim govorenju, da ukažem na to da kako se mi odnosimo prema onome koji je odrastao, da tako moramo se odnositi prema onome koji nije rođen. Ili naš taj vrednosni sistem prema čovjeku koji nije rođen, kad prebacim u ovu sferu života čovjeka koji je rođen, tu sferu života, taj dio života, znate, onda to ljudi doživljavaju kao nešto strašno. Kaže žena, nisam mogla više, imala sam već 3 djece, znate, i mi smo, muž i ja, nismo imali, ne znam, teško smo živjeli, nismo imali mali stan, nismo mogli imamo više djece. Onda ja kažem ženi, pa što nisi bilo ono dijete koje ima najstarije koje je bilo? Ona je već tu živjela 5 godina, ne znam koliko, 3 godine. Što biješ njega, pa onda ti se ovo malo koje još nije rođeno, da ono dobije priliku da kao što je dobilo ono dijete koje je već tu oko. On nemoj tako oče. I tek onda u stvari shvati težinu i osobu toga čina. Znate, ubistva čovjeka koji nije rođen. Samo je razlika u našoj percepciji čovjeka. Samo je razlika, znači nikakva nije razlika u nivou zločina. Nije nikakva razlika kad u dijete koje ima 2 godine, 3 godine, kada ga iskasapimo i sjećemo ga na komade, znate, ili dijete koje nije još rođeno pa ga isto tako isječemo na komade, nikakva tu nije razlika u nivou zločina. Znate. Samo razlika u tome što mi to tako ne doživljavamo. Samo u našim glavama problem. Znate. I taj naš problem nas drži u jednom silnom, strašnom grijehu. Umjesto da radimo ono što je radio dr. Radašević. Znate. Da se pokajemo. Znate. Da to prekinemo da radimo. Znate. I da nastavimo da pričamo i da o tome govorimo i našima koji su oko nas tu i drugim ljudima, da govorimo šta to u stvari znači. Znate. Mi nabijemo glavu u pijesak i nikome ništa. Što rekli, dajmo šansu u životu. Dajmo šansu čovjeku. I to je jedan od eufemizama, znate, koji koriste ljekari, koji koriste stalno. Znate, to je život.
Čovječe, pa život je ona biljka i ona ameba je život, znate. To je čovjek, to je biće, znate. To je biće koje je Bog stvorio nalik sebi, znate. Čovjek ima dostojanstvo čovjeka. Znači, to nije samo život, to jeste život, to je živ čovjek, znate. Ali život se, kažem, i biljke neke, ovo je neponovljivo jedno jedinstveno biće, slobodno biće. Znate. Ja znam da je blaženopočivši mitropolit često govorio, kada se obraćao na liturgijama i tako dalje, često je govorio o tom čedomorstvu i o tome. Jeste. Ja sam ga ne jedan put zamolio da ne govori o tome. Znate, to sam ti iznenadio, vjerovatno. A sam ga zamolio zato što je govorio samo o abortusu. Znate, ali on nije znao više ovo što sam sad rekao o kontracepciji i ovo što ću sad da kažem. Moram iskoristiti još malo što je stalo vremena da kažem o vantelesnoj oplodnji. Znate. On o tome nije znao i govorio samo o abortusu. I onda su ga žene, ove feministkinje, napadale su ga samo tako. Na njihovo pravo, to je ono pravo koje su one stekle. Znate. A kako su stekli to pravo? Pravo su stekli bili nacisti da ubijaju Jevreje. Znate. Tako i oni. To je pandan. Znate, to je pandan. Pravo na ubijanje nerođenih ljudi je to je pandan onome ubijanju ljudi koji su bili neke druge ili boje kože ili druge krvi, ne znam šta sve. Znate. To je tako. Ali on nije pričao do kraja. I onda smo ulazili u taj problem, rekao sam malo prije, da ne bi žena došla u poziciju da radi abortus, ona koristi takozvana sredstva za kontracepciju, koja nisu kontracepcije, nego su abortivne, koje ne sprečavaju začeće, nego sprečavaju da se dijete usadi u matericu, da bude rođeno. Znači, a biva čovjek, znači on je već čovjek. I ovaj treći način, koji je možda danas i najprisutniji i danas je možda najviše opravdan, i ne samo opravdan, nego je i toliko propagiran, toliko preporučen od same medicine i uopšte u medijima, nažalost, dobrim dijelom i u crkvi. A to je, znači, vantelesna oplodnja. U vantelesnoj oplodnji se, kao što kaže i sam termin, sama ova sintagma, do začeća ne dolazi u majčinoj utrobi, u tijelu, nego dolazi van. Znači, izdvajaju se jajna ćelija i spermatozoidi se uzimaju i oni se spajaju. Prije to rađeno u epruveti, zato smo izdvajali to djece iz epruvete. I tada, što time biva? Znači, vještački hormonskim terapijama biva izazvano oslobađanje više jajnih ćelija kod žene. Jer žena ima određen broj jajnih ćelija koji tokom svog života može da oslobodi i kada više to prestane, onda više ne može da zašne, ne može da ima dijete. Ali na ovaj način se proizvede više, izazove se više jajnih ćelija, nekada to biva i 5, 10, 15, a nekada bude, to mi doktor Lisac govorio, čak i 70. I oni sada pomiješaju spermatozoide i pomiješaju jajne ćelije i tu dođe do oplodnje. Tu se zašne puno embriona. Nekada više, nekada manje, ali se zašne uglavnom više embriona. I što biva sa tim? Znači, ne može 10 embriona biti usađeno u matericu. Ne može majka odjednom da iznese 10 djece i da ih rodi tako. I onda oni usade, prije su do 3, a sada uglavnom ne više od 2, zato što to smatraju rizičnim trudnoćama. Ako su trojke, to je već njima rizična trudnoća. I onda usade do 2 embriona, a oni ostali su višak. I taj višak se koristi nerijetko za razne eksperimente, za razne druge stvari, čak i za neke preparate koje se spravljaju na taj način. Koriste se i za trgovinu. I bivaju zamrznuti. Bivaju zamrznuti u tečnom azotu i tu ostavljeni ili za slučaj kada majka hoće da opet sljedeći put na taj način dobije djecu, ili da negdje drugo budu upotrijebljeni ili čak kaže prodati. Sad što se događa? Događa se da majka dobije dijete na taj način ili ne dobije dijete pa onda opet ulazi u tu priču, ali se desi da i ti embrioni koji su zamrznuti ostanu i onda na kraju krajeva bivaju nerijetko, vrlo često, i bivaju bačeni kao medicinski otpad. Kao recimo ono slijepo crijevo koje ili ne znam, otkinuo prst ili šaka, to je medicinski otpad, to tako bude tretiran čovjek. To je čovjek, znači čovjek. Tako sa njim postupaju. Sad smo mi smo u crkvi to problematizovali na nivou viška embriona. Znači, ako nema viška embriona, nego ako je začeto samo onoliko embriona koliko će biti usađeno u matericu, nama to nije problem.
Nama to nije problem. Zašto? Zato što će svi ti ljudi koji su začeti dobit će šansu u materici da budu rođeni. Mislim što se tu događa. Pa zar nismo čuli toliko puta da je dobila naša susjedka ili naša sestra ili naša rođaka, ili nekog koga poznajemo, i smo to vidjeli na televiziji, neka pjevačica, da je 7. puta bila uporna, svaka čast tebi, i 7. puta si je rodila dijete. I sad to dijete voli silno, naravno da ga voli ga. Nije normalno ako ne voli svoje dijete. A i niko se ne zapita, a što je bilo tih prethodnih 6 puta? Koliko je djece, koliko je embriona unijeto u matericu i gdje su oni? Umrli su tu. A zašto su umrli? Zato smo mi njihovu smrt izazvali. Znači, mi smo krivi, mi za to što se mi počeli da se preuzimamo ingerencije Boga. Znate, mi se igramo Boga. Znate, i mi smo njihovu smrt izazvali. I to, kao neku slikovitu priču, sam više puta i sad ću reći, ponavljam. Evo vidimo, recimo, kad poranimo, pa učiteljica, nekog učiteljica, djecu iz vrtića, vode ih ulicom, negdje ih vode neki izlet, vode ih trotoarom, negdje neki izlet. I onda, zamislimo tu situaciju, vode ih nekim krajem nekog, odnosno trotoarom pored nekog bulevara, a tu samo frcaju auta. I onda nekoj učiteljici, kao tom ljekaru, znate, koji usađuje u matericu embrione, pada na pamet da pusti djecu da pređu na drugu stranu ulice, tamo je sa te strane to njihovo šetalište. Pusti da pređu, a auta samo jure, frcaju. Šta će se desiti? Neko će dijete stvarno uspije da prođe. Uspjeće da se nekako će proći, znate, od toliko djece. Ali najveći će dio biti zgažen, tako i ovdje. Neko će dijete biti rođeno, možda i neće biti rođeno. Malo puta se događa da nijedno dijete ne bude rođeno. Ali će najveći dio te djece biti umoren, umrijeće. Onda kažu, pa šta? Kaže, spontani pobačaj. I spontani pobačaj je isto, to se događa. Znate. Pa događa se to, naravno. Znate. Spontani pobačaj nismo mi izazvali. Može, naravno, se desi da majka padne ili da nešto desi, napravi neki potez da na taj način izazove spontani pobačaj. Ali spontani pobačaj je uglavnom rezultat bolesti ploda ili nekog sličnog razloga. Znate. Znači, nismo mi njemu krivi, ali ovome smo mi krivi. Znači, ovom umiranju djece u majčinoj utrobi, na ovaj način koja je izazvana ta smrt, mi smo to krivi, mi smo doveli do toga. Znate. Isto kad to prevedemo na ljude koji su rođeni, na djecu. Znate. Dijete umre i kad je rođeno, kad ima 2 godine, 3 godine, 5 godina. Znate. Ali umre zato što se razboli. Oboli i umre. Evo, nažalost, danas i od raka umiru djeca. Znate. A dijete postrada, budemo živo prekinuti tako što ga neko ubije. Eto, znači to je taj pandan. To je taj pandan kod nerođenih ljudi i kod rođenih ljudi. Da li smo mi to dijete koje je rođeno ubili ili je umrlo zato što je bolesno, kao isto ovdje. Da li smo mi njegovu smrt izazvali tako što smo mi, igrajući se Boga, usadili toliko embriona u matericu, ona pomrla tamo, ili je u spontanom pobačaju dijete umrlo od bolesti. Moram te pitam, kako da tumačiš usvajanje djece? Pa usvajanje djece je rješenje. Usvajanje djece je rješenje. I to potpuno regularno, potpuno legitimno rješenje. Pa koliko smo puta bili u situaciji da vidimo usvojeno dijete u nekoj porodici. Pa je taj otac i ta majka manje vole tu djecu nego što bi voljeli svoju biološku djecu. I koliko se puta desi usvoje dijete, pa poslije dobiju biološko dijete. I to se događa. Nažalost, kao što sve biva kod nas zloupotrijebljeno, kao u vantelesnoj oplodnji. Sad, evo vidimo, uvoze muške ćelije, polne spermatozoide iz Španije, ne znamo odakle sve, znate. Dolazi do takvih zloupotreba, do takvog užasa. To je kad čovjek umisli da je on Bog, znate. Otvorio si jednu interesantnu temu, zaista interesantnu. Tako biva i kod usvajanja zloupotreba. Vidjeli smo sajtove, imamo sajtove, znate. Vidjeli smo povodom onoga kada ona majka gore kad su uzeli bili djecu u Novom Sadu. Znate. Vidjeli smo tada se to pojavilo. Vidjeli smo sajtove, to je bukvalno agencije, nude djecu na usvajanje. Mala, mislim se zove Kalina. Toliko, 2 godine ima takve oči, to i to, nudi se, čeka usvajanje. Znate. I to su zloupotrebe kao i ovo kod vantelesne oplodnje. Hvala ti na ovoj priči. Mislim, interesantna priča, vjerovatno će neki koji sad budu čuli ili kažem, neće možda svi, ali kod neki će pobuditi neku pažnju, neku možda grižu savjesti ili nešto. Ali u svakom slučaju će moći da o tome razmišljaju. Ja ne želim da bilo kome pobudi grižu savjesti.
Nego samo da im otvori oči, da vide da su djeca koja nisu rođena ista kao ona djeca koja su rođena. I da zaista uđu u svetu tajnu pokajanje, da uđu u pokajanje, da više to ne rade i da se bore protiv toga. To je smisao toga. A tebi izuzetno hvala i mnogo sam radostan što je ovo išlo sve uživo, jer neće doživjeti pritiske, nećeš moći da, i ako bude pritiske da nešto tu promijeniš, to je otišlo, već je to u etru. Dobilo je svoj život. Zamolit ću te samo za minut, dva, eto, približavamo se, rekao u prvom satu, približavamo se Vaskrsu. Eto, jedna poruka s tvoje strane za Vaskrs ljudima. Evo, vidite, potom sam u toj temi, znate, i ne izlazim iz te teme. Znate. Dobro, ali ajmo sad ući u Vaskrs. Vaskrsoga Gospoda da dočekamo sa sviješću o životu prije rođenja, o tome da je čovjek od začeća živ i da je to isti taj čovjek koji smo mi nekada bili, da je to isti čovjek koji će poslije mjesec, dva, par dana, ne znam koliko vremena biti rođen i da prema njemu moramo se odnosimo, bez obzira na zakonsku regulativu, koja je špekulacija vrlo često, znate, koja nije plod pravde, nego pravničkih manipulacija, znate. Bez obzira na pravnu regulativu, na isti način prema tom djetetu koji nije rođen, da se odnosimo kao prema onome koji jeste rođen. Znate, to će biti nama na spasenje. Džabe mi pjevamo Hristos, džabe mi pjevamo Hristos Vaskrse, džabe mi idemo u crkvu, džabe se mi tamo ispovijedamo, džabe mi tvrdimo da se kajemo, znate. Ako sve ovo ne vidimo, ako sve ovo radimo, sve nam je to uzalud, prije svega nama sveštenicima. Pa ne bi niko bio svešteniji od mene kada bi sva ostala moja braća isto ovako govorila. Nažalost, ima mnogo sveštenika koji ovo opravdavaju ovom pričom da je problem samo sa viškom embriona. Znate. Potom zanemarujući činjenicu da ćemo mi izazvati smrt mnogih ljudi zato što smo mi, poigrali smo se Boga. Znate, mi smo obogotvorili nauku. Znate. Pa samo treba da čujemo Avo Justina našega Popovića, velikog Avu čovječa, šta on govori o nauci kao ljudskoj tvorevini, o ograničenosti nauke. Znate, nauka... Da, nisi li možda naišao i na otpor kod tvojih kolega na ovoj priči koju smo pričali? Da. Pa kako da ne? Doduše, mnogo češće u našim privatnim, javno se niko ne oglašava. U privatnim razgovorima mnogo češće su saglasni sa tim što govorim, problematizuju to uz tu rezervu, znate, da ako nema viška embriona, da to je dopušteno i tako tvrde neki teolozi, znate, tako tvrde i neki stavovi. Recimo, Rusi su imali taj zvanični sinodski stav, ovo, da je dopušteno vantelesna oplodnja ako nema viška embriona, ali su to promijenili poslije. Sad i oni imaju stav kao ovo što ja sad govorim. Hvala puno. Hvala tebi i drž se. Držat ćemo se. Premio se jednu vrlo interesantnu za kraj pjesmu, upravo vezano za ove teme o kojima smo pričali. Tom djetetu nije data šansa da odraste i da stvori svoja nova potomstva. Pjesma se zove Uspavanka iz Jasenovca, a grupa koja to izvodi se zove Ćirilica 100%. Prije nego što čujemo tu pjesmu, a mislim da nisi čuo da će biti tebi interesantno da je čuješ, samo da se zahvalim gledalcima na pažnji, da se zahvalim režiji ovoga puta ne samo televizije, nego kolegama iz radija i da njih također pozdravim, zahvaljujući njima. Do vas je doprlo ovo sve što smo pričali i dopire sve ovo što smo pričali. Hvala, dakle, režiji i radija i televizije, a hvala i vama na pažnji. Ostanite u Srpsku radio i televiziju, ne mijenjajte kanal, sutra ponovo u centar, na istom mjestu, u isto vrijeme, samo će biti jedna od mojih koleginica. Obećali sam pjesmu Uspavanka iz Jasenovca, Ćirilica 100%. Hvala puno. Sudbina je htjela da budeš samo broj u koloni tužnoj, čitav rod je tvoj. Zadnji put te majka privila u krilo, zagrlila jako svoje čedo milo.
Spavaj, lane moje, spavaj sada ti, neće tebe više niko buditi. Spavaj, lane moje, spavaj sada ti, svakom ću se suzom tebe sjećati. Poljubaca malo u tvoj je život stalo, a svaki si s osmijehom dočekala rado. Pogledom u nebo, kao da si znala, očajem u oku, ti anđele si zvala. Spavaj, lane moje, spavaj sada ti, neće tebe više niko buditi. Spavaj, lane moje, spavaj sada ti, svakom ću se suzom tebe sjećati. A da je bilo sreće, mogla si da letiš, da tebi tvoje čedo u zagrljaj sleti i da pjesme ove nikad nije bilo. Plakat ću za tobom, srce moje milo. Spavaj, lane moje, spavaj sada ti, neće tebe više niko buditi. Spavaj, lane moje, spavaj sada ti, svakom ću se suzom tebe sjećati.